Assalamu alaikum, vaqt şerifiniz hayırlı olsun. UATV efirinde sizge keçkin iş haftasına bir yekün çekmege teklif etemiz. Rusiyanın cenubi regionlarının sakinleri prezidentinin kanunsuz saylavlarında iştirak etүү maksadı ile Kırım'a getirilgen. Bunu UATV telekanalına Kırım Tatar Milli Kurultayının Merkezi Saylav Komissiyasının reberi Zahir Smedlayev bildirdi. Onun aytkanına göre Rusiya işgalcileri büdjet şirketlerinin reberlerini saylaycılarının kelmesini temin etmege zorlay. В основном же на строительство привлекают Құружилыққа Кавказ, Орта Азиядан insanlar қабыл етіле, шунun üçün мұнда Қырым татарларға біраз ошаған insanlar әнді бар. Оларны автобусқа мендірерлер ве олар шу күні çalışacak insanların yerine olacak. Bir bölükten degirine uçkan filmen kliki bu. Böyle bir hima olur деп beleyim. Қырым татарлар ayrı dikkat altındadır. Büdjet sahasında çalışkanlarını, çalışmağanlarını bile. Reberli mecbur ete. Barmasanız, vedalaşırmız, çalışmayacaksınız. Evvel Ukrayna prezidenti ve Yukarı Rada dünya topluluğunu işgal etilgen Kırım'ın teritoriyasında Rusya prezidentinin geçirilecek saylavlarının neticelerini tanımamak çağırgan edi. Avrupa Parlamenti Rusiyaga martның 18-inde geçirilecek prezident saylavlarına nezaretçilerini yollamayacak. Bunu Avrupa Parlamentinin Demokratiyaga kol tutuv gruppasının reisdeşleri David McAllister ve Linda McEwan bu hafta bildirdiler. Avrupa Birliği'nin kanun çıkarıcı organında aytılgаны gibi Avrupa Parlamentinin deputatlarında parlamentinin adından saylav geçişatını izatlamaga ve onu nezaret etmege akları olmayacak. Rusiya işgal etilgen yarımadada Kırım tatarlarının akları ile bağlı vaziyetinin fenalaşması için mesuliyetlidir, deb bildire Litvanya prezidenti Dalia Grybauskaitė. Onun sözlerine göre Kreml insan aklarına kaba surette boza, daimi takıp zorlama ruslaştırıp, matbuat ve dini serbestlikinin bozuluğu hakkında söz kete. Bunun hakkında Grybauskaitė bu hafta Vilnius'ta Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin muavinleri Ahtem Chigos ve İlmi Umerov ile konuşuğu vaktinde bildirdi. Konuşuv Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin 4. yıllığına bağışlangan edi. Rusya tarafından ilhak etilgen Kırım ve Ukrayna'nın kıtadaki kısmı arasında geçken memuri sınırda martның 8-inde 24 yaşlı Kırım tatarı Kezlev sakini Abdullah Ibrahimov gayip olgan edi. Kırım Birliği'nin bergen malumatına göre Ibrahimov Rusya FSB xadimleri tarafından ahlaki ve fiziki tazyikka uğratılgan edi. Onun başına rezina tayağının urganlar ve betini dökkenler. Yarım gün devamında Kalançak keçit noktasında tutulgan Ibrahimov, akrabaları ve adliyeciler onu kıdırıp başlagan son ancak gece mahallinde evine kaytıp oldu. Kreml nezaretinde çalışkan Ahmedjit'nin Kiev rayon mahkemesi bu hafta Hizbut Tahrir davasının iştirakçıları Seyran Saliyev, Mehmet Belalov ve Süleyman Asanov'ның tevkifini iyunның 9'una kadar uzattı. Advokatlar ceza kararını değiştirmege rica etken edi, ama mahkemeciler şefaat arizasını kabul etmedi. Былтыр oktyabr ayında Rusya kuvvetçileri Bakşsarayının 6 sakinini tevkif etken edi. Onlar Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatının azaları olganında kabatlanalar. Naftagazga tazminat berilmese, dünya boyunca çalışkan Ukrayna adliyecileri Rusya Gazprom şirketinin aktivlerini tevkif etmege hazırlanam. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukrayna telekanallarına bergen intervyusunda bildirdi. Ukrayna Tışkı İşler Nazirligi ise bu hafta çet elde diplomatik missiyalarına Rusya ile Gazprom şirketinin aktivlerini talil etmek havale etken. Petro Poroshenko'nun aytkanı gibi Gazprom Stockholm mahkemesinin ve öz mukavele mecburiyetlerini eda edecektir. Перш за все, я не маю жодного сумніву в тому, що Ukrayna'nın tazminatını tam miqdarda alacağından hiçbir şüphem yok. Haydetem ki, sual akçada değil. Bu meselenin geosiyasi emniyeti var. Halkara şartnameler, minsiz yuridik mevan var. Bunu 100% temin edecek Ukrayna adliyeci ve diplomatlarının ihtisasi takımı var. Ukrayna Rusya tecavüzüne bakmadan islahatlarının geçirilmesinde bayağı ilerledi. Bunun hakkında Amerika Birleşken Devletleri'nin devlet katibinin muavini John Sullivan, Devlet Departamentinin matbuat katibi Heather Nauert ile intervyusunda bildirdi. Onun sözlerine göre mahkeme ve hususileştiruv sahalarındaki değişiklikler sayesinde Ukrayna iqtisadiyatına koşulgan çetel yatırımları artmakta. Aynı vakitte aytkanı gibi Kiev kabarcılık ile kureshine daha gayret koşmalı. Amerika ileride de Ukrayna'ga kol tutmaga devam edecektir. Ukrayna memlekette olgan
ислиатлар себебінден жиди деншулерге оғрай ве хабаржылық иле көреше. Америка Бірлешкен Девлетлері тарафындан дестекленген бу кетишат Украина шарқындаки Русия тәжавузжы себебінден зорлашқан. Донбасста күнделік қаршылық Украин арбейлері ве ерлі сәкенлер еле кола. Бұндан да ғайры Русия Федерациясы тарафындан Қырымның ишғал етілмесі. Бұның иле Москва даими суретте кибер үжүмлеріні кешере. Бүгін Украина бұтын бұл шейлерге қаршы тұра. Украина дүнияға тарқалған He for She халқара әрекетлеріне қошылған. Әрекеттің мақсады еркеклерні қадынлар үшін тең ақларының қорывы ве күрешіне жерп етмектен ибареттір. Компанияға біріншілер арасында Барак Обама, Джастин Трюдо ве Пан Ги Мун қошылғанлар. Украинаға жеңіс теңлігі оғырындаки күреш не бере білежегіні Ольга Михалюк огренді. He for She әрекеті 4 елі велсі БМТ қадынлар тәшкілеті тарафындан мейданға кетірілді. Лейханы Бірлешкен Milletler тәшкілетінің баш катибы Пан Ги Мун ве ие еределчісі Эмма Вотсон тақдым еткен еділер. Актрисаның әрекетке қошылмақ чағырывындан сон 3 күн кечкенде ичтимаи ағларда миллиарддан зиеді бақов қайд етілді. Дүния бойынша 10 бинден зиеді еркек өз дестегіні білдірген еді. Бізге радиодан He for She компаниясы қанда ишіткен еркектен биянат келді. О, өмір арқадашы тарафындан күн көтекленген қадының инелтісі қачыруы ве ағлавы ишітілген қомшу қапыны бір чоқ елдан сон сефер қақты сефер бұ қадыны қоруды ве полиция номерасына телефон етті. Тәшібіске қол тұтқанлар арасында девлетлерінің етекчелері де бар еді. Канаданың баш назері Джастин Трюдо, БМТ баш кетебі Пан Ги Мун, НАТО баш кетебі Йенс Столтенберг ве Америка Бірлешкен девлетлерінің сабық президенті Барак Обама. Бұндан да ғайры бұйық шіркетлерінің елбасшылары, иш адамлары ве илахре. Украинада жыныс тенлігі әрекетінің тәшібісчілері ве қоруйжыларынан бірі ерже ве бестекер Дмитро Шуров олды. Я за максимально... Мен медени ве прогрессив жемиет тарафдары олам. Өмрім бойы қадынлар әле семерли суретте чалышам. Бір вақытлары менен чалышқан бұтын менеджерлер қадынлар еді. Еркек ве қадынлар бірлікте тен чалышқаны не қадар гүзел олғанны көрем. Әмді бұның шоу-бизнестен ғайры дегер саларда не үшін сейрек бір ал олғанны анламайым. Дипломатлар арасында Украинада He for She әрекетіне ilk бетте Исвече елчісі қол тұтқан еді. Онан туған мемлекетінде Дей Мартин Хагстром жыныс тәнлігі меселесі девлетінің приоритетлерінден бірідір. One thing that has been very important in Sweden has been... Исвечие үшін меселя шусы мұйымки баланы баққув бойынша декретке қадын әміркеқ чыққа біле. Бөлелікнен месулиятны екісі де айны шекілде дуя. Ләкин декрет аляда чоққа қадынларға айыт олса да, ел шутетілге чыққан еркеклерінің сайысы да арта. Авропа комиссиясының шымдеки президенті Жан-Клод Юнкер Авропаның қадын комиссияларының сайысыны 40-қа қадар артырмаға вады етті. Бұны кележексене октябрь айында өз каденциясының сонуна еткеніне қадар япажақыла. Украинада идаре вазифелерінде чалышқан қадынларының файызы әлі да бұйық дегіл. Хал депутатлары арасында мисал үшін тек 53 қадын бар. Қарарнен 12 файыздыр. Here in Ukraine, there has been a lot of progress in opening up. Украинада мудафа асасында вазифелерінің açılmasında ilerilev бар. Айны вақытта аляда қадынлар үшін ирешілмес вазифелер де қала. НАТО аза мемлекетлеріне бақсаңыз, ерде генерал қадынлар бар. Украинада тесювки шымдылық Украина силялық күветлерінде чоқ полковник қадын бар. Ама генерал қадын йоқтыр. Нормаль бір шейдегіл. Құруджу жермай қазыжы яда машини зенатлары Украин қадынлары үшін кечкен сенеден итибарен açылған. Сақлық сақлaf назерлігі 450 зенаттан ибарет олған жедбелге қадынларының ерішімні сынарлаған қануны ләғу етті. Бірлешкен Milletler Teşkilatı'nın ve Kızıl Ayı'nın humanitar yardımı Şarkı Guta'ga yollanılgan. 13 yük maşinasında 12 bin insan için aşayt malları getirilgen. Bunun hakkında Kızıl Haç'ның Halkara Komiteti bildirdi. İnsan haklarının nezareti boyunca Suriye merkezinin malumatına göre 19 günlük atış neticesinde Şarkı Guta'da 931 insan helak oldu. Onlardan 320 baladır. Бірлешкен Milletler Teşkilatı'nın ateşini toxtatuf hakkındaki kararına bakmadan Suriye Prezidenti Başar Asad'ның orduları Şarkı Guta teritoriyasının endi yarısını zapt etti.
Кырымда ise хан сарайының қорыбы мөнәсәбәте ile кечирилген флешмоб ичтимаи агларда фаал яйыла. Акцияны Кырым хаберлери хабар агентлиги ve Радио Хаят илан этти. Куллануучулар Бахчысарай хан сарайы янында чыгарылган фотоларны «Защити дворец ханов», «Хан сарайы кору», «Save Khan Palace» хэштеглери ile пайлаша. Чогусу бу ернен баглы шахси хикаялерни хатырлай. Башкалары ханлар сарайының не себептен милли асабалык олганын ve оны не үчүн ишгалчы акимиеттен куртармага керек олганын аңлата. Бахчысарайдагы ханлар сарайы 16 асырның уникаль мимари абидесидир. Дүйнөдө Кырым татар сарай мимарлыгынын экене нускасыдыр. Кырымдын ишгалинден соң Русия сарайны дерсин реставрация этмеге башлады. Кырым татар фааллары ise ишгалчыларның абидini yok etmege тырышканы акында билдире. Тамир ишлеринде бетонның кулланылмасы себебинден жами бинасынын шимали каргыжасы бозулду. Параны иктисат этмек үчүн bir парча агач тосумларны туткаллангач такталарына дегиштирмеге карар эттилер. 500 ел эвелси элден ясалган кераметни ise фабрика чыны толасына дегиштирежек олалар. Украина ЮНЕСКОга Русияга тесир этмек ve Бахчысарай хан сарайыны территориясында тамир ишлерини токтотмага рижасы ile буйрду. Сайгылуу сержер, бүгүнкү бул соңку хабарыбыз эди. Келечек апта дебамында да соңку маалыматты бизден öğreне билесиңиз. Биздердин дайыма Facebook ve YouTube'daki UATV Кырым татары сайфаларыбызды такып эте билесиңиз. Саалык менен калыңыз.